enya ye lawyer ye lawyer William Kusi ojinemu edema ye maame akosua sewa ewo line so ye ne ba betwetwe nkomo na ye bisa ne die si pa ewo court demo ho. Hello Lawyer Kusi William Kusi mpacho to say Boko announce me pacho bibi abokode oh Boko pa ye danyame ase me pacho wo ye hu say Thursday mo call court Mr. Edien NSC no me that's court no the biggest be answer na ke me kwa move motion for injunction they do honor na busu penyin lawyer so wa file krata bi krata na say court nka say akusia say wa ni tumi so osama busu penyin ni odobro International say ampa dia court ni tia na say asem to atwa enti court ye say on say wo enyi ano yemra 28 ye may yes argument ye ya na dia kan ye da to aso enti me pacho eye wasam na enunti mo call court na no de yanka ho asam kra na say wa file motion or they challenge the capacity of akusia sewa. So that motion is bitians and bibia atwaso. It's na say on the 6th of December and still a year no egusu holding on. And as when you are court into no a date in between answer. Oh, date in the between answer. Because Shemuna the correct committee to a year a be on the date na basic to a year no. Ama year na come. The bit me be so no answer but answer be no. Yeah, the was share boss obedi asem na wi answer na 6 December do. And the case no course no insisa. Insisa at any date per se. And now some a caution is what best will be delay asem no be din and he said obian pa unnecessary applications are ma near the idea by December no be near pay year na be free. Okay, see ebe kai etiefo a lawyer Kusi me pacho say see edin pa na mo de call court no. You say court interest akusia se wan kwa na ye kunani onon kwa na ye na ye dadilumba yire abro tiasa so non sanka say esan so you not dadilumba yire nti onon kwa na betima yakuna The pacho no na ye de call court o de call court pacho. Okay, nti se si ana ebusuan pen afali motions ne dia agise 28 ena mo be ko na mo be hu de be ko ana sabe the via na sign injunction no the na se bo o application ni bu ana injunction no na ya to aso enti me pacho transition for na mo de wo mo kan wo no transition for no mo pese o mo ye den en peso o be yi mu na ma obi o baba so beje ko si sa me be ko obi betima fa akiri akwaje mu de no mo ye no fa akiri akwaje am no e kwa de jani anaso akuyi so ko ye yi obra court anka asem ni ni je ne ka ho a na nhye na court be na bidam so na me pacho sesia emunu eyebusunya dia na yeyere dia amunu ya busunya dia bada ye ne yeyere emma ani adofo nyina dia enti that means say emunu eyebusunya na wo right wo so. Okay, I mean, I'm the all right to Munusu any or the Quacoto mortuary. TNU, Bachomiti. The other, if you become mortuary, so the Cotu. Only the crat, how many didn't be just one of bit my boy. Okay. Sana Mamutia. Yep, I mean, I'm a biomako. I could arrange me a media bomb dream. Omna Yomunia. Auntie says, ye dinu ye diaba, a ye nuanom,
Emma no baako di mu ana mienu ni nyina. Baako di mu. Enti lawyer Mr. O me pese mbisa say wo ginemu ma ye mame akosua eni ye papa lumba enuanom no wo gina omo afa omo na wudi omo asama ama omo ana say ye mame akosua say wape. Me sha se fi akosua say wa. Pata ye court no. Lumba nuamu ni wofa asefo omo nyina ba me office. Ani be di nkomo. Ambutaye omo woni se mebo omo. Amahama atene ede atentene eni dibe ma lumba ye yina sie no kama na hoho na omabeji afa na mo na eche de enyen e yo masinchen me pacho omo ba wo office after say mo call court no it na before and after nti na che say omo nim eye court ya na wo be kwa ukwako siu eye ebusuapanyin no na eye papa lumba enuanu mienu no na omo ya awe anything panyin fi abroche bai me pacho se nka omo de nka omo ye ebusuafo omo ne ebusua ni chocho mucho eti lawyer mpese me bisa wo sesi a baby a issue na edru no se court amfa injunction anto eye munu so anaso se ebusua panyin so a mesro ye maame ni kunu na obeye de so obeye so ndiko ejere obeye ma hwan mu because ebusua fo no de wo mu ekogina court nya ebusua fo na ni nuane ne wofa no mo ye hemfo ya kaso obi ebusua hwan na ebusua e ebusua tintin ene wo ebusua nkata ebusua tintin na obi asori a oye di oye no so according to ni amna sa papa nkwa ni lumba ya aka obro tiase and yebeko court I was happy because I was surprised to see the family of Lumba supporting Akosia Sewa. Enti me pacho se si a court say mon kona mon court na se no council mpacho mu go back to ebusuafo ni wo mu asan court na se ane a yeah go back to ebusuafo as I've told you ebusuafo chocho mtu no mo yen side okay ni bia ma na frɛ say yemra ni nsisi any yetwen and so not just say the settlement there should always be a neutral person who will resolve the dispute yeah we a party a untimi initiate settlement and to say nya panyin bi obaka say mate momra ni ensettle matter and to be seen obi afre so far I didn't see 28 yeah bobo obi afre be court obi afra mbe court pacho council me pacho said the adene ko no enye ye papa lumba na access be ye gu nenimu ase mi na me ho mi ba se ma lumba na se akuja se wa lumba akuja se wa receive letter so nya yere wan ka de na ka be ka do ze be gu tiesu obra ukuna aware no 1993 na ko bro Germany wa star wan ka obetra de na do ze gu ti na usu enti wan ye gu na ni ma se any woman let us about near the bar out obi na deliberately oyi free na dakam no that tuja and the end the move be any man council me pacho sa letter no na unim hu bi ansa na o be court no o client o catch you that one can't you the motion ba na hu so o catch him say initially he engaged some a lawyer but one can details of letters written by the lawyer. The motion by the 18 pacho letter na aba out na it's all over no edi anamo na motu afan anamo bia ne ho so form intentions so baby no wan ya wonye ti anya ho se fanso bia nko ebusia pen so receive in se bia na so I receive nsan ko nya de obeka se akusa se wan kwa no nim na kire wa power beka se afede what say ayo dobro ni ho ade 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 no ba ho so se akusa se wa na onim no onim odobro ni
That I'm not here in Sanqua. Sanqua, like I said, at in Sanqua. So, me pacho letter ne buy no wahu. Letter Benjamin. Me pacho dia aba yesi ye mame akosua se wo choice nko ojai no. Ma hopa. Me pacho na uko mu no na kire se ojai aware nana. Daddy, or complaining about the name of Nick Create. Naninho. Okay. Cancel. Yeah. Me pacho me ba.